go mo go tlhabololeng motho go bolelwa se le botlhokwa fela thata. Setšhaba se rotloediwa go fetola dikakanyo mme se inaakanye jalo le mananeo a puso go itlhabolola. Yo ranolang ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng. Motusa tautona Reslam Batsogwana o gorogile kwa lefatsheng la Zambia go ya go tsena phuthego ya botautona ya lekgotla la tshomarelo tsa tlholego la Gaza e le mafatshe a Angola, Botswana, Namibia, Zambia le Zimbabwe. Phuthego eo e simolotseng ka mosupologo ka phuthego ya matlhagolela tsela ya botona e letse simoloditse sekano sa mafatshe a kgaolo ya Gaza a tla se dirisang jalo go bapatsa bojanala ja kgaolo eo go babaya mo seemong sa go phadisana le mafatshe a mangwe. Lekgotla le la tshomarelo tsa tlholego la Gaza le gatetse pele ka go ipapatsa le tlhalosa fa le tshegeditse maitlamo a lone a tshomarelo tsa tlholego, tirisano mmogo le gona go tlhabolola dikitso le matshelo a batho ba ba nnang le diphologolo. Reslam Batsogwana o solofetse go boela monogae ka tsatsi la matlhatso, tsatsi la mapeo. Ga re tswelela re ntse re le mo yonakgang eo lekgotla la tshomarelo tsa tlholego la Gaza le ribolotsa sekano sa lone se sešwa sa Kavango Zambezi Rivers of Life. Go ribolola sekano se sešwa mo go tsewa e le phitlhelelo e tona ya dikeletso tsa mafatshe a matlhano a kgaolo ya Gaza a go tlotlomatsa ditlholego tse di mo kgaolong eo le go di baya mo seemong sa go phadisana le mafatshe a mangwe a gwabang ka bojanala. Pego ka botlalo ka tlotlang Matlhabaphiri. Bana le seabe ba heta 200 ba akaretsa baemedi ba mebuso ya mahatsa a matlhano a Gaza, baitseanape ba tsa tshomarelo, bagwebi ba bojanala le banni ba mahelo a mo kgaolong ya Gaza ba ne ba amogana botsipa jwa go dira sekano sa Kavango Zambezi Rivers of Life. Tirisano mmogo e ke sekao sa go tshwaraganela maitlamo le dikeletso tsa mahatsa a matlhano a Gaza go godisa bojanala le go boba mo seemong sa go phadisana le mahatsa a mangwe. Ka jalo matona go tswa mo mahatseng a Gaza ba ne ba saena e le go ikana kgotsa go itlama gore mahatsa a bone a tla dirisa sekano seo. Kavango Zambezi, this is a new brand. It's a new way of marketing this landscape, otherwise known as Gaza Transfrontier Conservation Area. So as Kavango Zambezi, this is the brand that the partner states have come up with the brand identity as part of their marketing. And we've had to do this work over the last 18 months. This work was led by the national tourism organizations. So this pledge basically means that your Botswana Tourism Organization work, for example, is actually going to co-brand with the Kavango Zambezi brand. The same in Angola, the same in Namibia, Zambia, and Zimbabwe, basically marketing the Kavango Zambezi destination as a single tourism destination, globally and domestically. Matona gape a ne a kgola bana le seabe botlhe ba ba dirileng sekano se go diragatsa maitlamo a bone a therisano, tshwaragano le go akaretsa botlhe ba ba amegang. So what we are doing, what we are starting here, what we are launching here is a combination in a way of advertise our common zone. That's why we consider this action very important in the next steps of our conservative area of. We would like to encourage and to say to you that, you know, this must be shown by each and every agency, be it government or private, to ensure that the Gaza brand is well known worldwide and can bring the needed development in terms of our tourism in this region. The world has to have a brand, its nation, and that is what we just have experienced before, and also have experienced it. They still have to come back just because of that brand now, that trademark. And what has been birthed here is something that will be taken over for many years to come. And what I saw from the presentation that we had, the first time that the Secretary, the head, through you and everybody else, in my honest opinion, was being bold and being daring. Let's love our nations. Let's take this gem that's called Kavango Zambezi to the world and the world to this gem.
jaaka lekgotla le la tshomarelo di tsa tlholego la Gaza le gatetse pele ka go ipapatsa le tlhalosa ga le tshegeditse maitlamo a lone a tshomarelo di tsa tlholego, tirisano mmogo le go tlhabolola dikitso le matshelo a batho ba ba nnang le diphologolo tse. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Livingston, Zambia. Me gare boela monoga e le phata la itshireletso le ne le kopana le makalana a lona tsa itshireletso go tla jalo go buisana ka methale e mefsa e tla dirisiwang mo go abeng ditirelo tsa theko le thekiso tsa makalana ao. Fa a bula semmuso bokopano jo jwa malatsi mararo, tona wa lephata la itshireletso le thokgamo Re Kagiso Mmusi a re go dira jalo go tla thusa gore go nne le tsamaiso e hapegileng e sa beeng ope ka fa mosing. Makoro utlwe Khomiso Maphanyane. Go abia ga ditirelo tseo tsa theko le thekiso ya dithoto go kaile ga go dirisiwa madi a setšhaba sebe sa phiri ke gore ditirelo tseo di tshwanetse tsa dirwa go sena tshokamo epe mo go abeleng dikhamphane tse di tabong di isa ditirelo tseo kwa makalaneng ao. Tona Mmusi o supile ha madi a ba abetsweng mo ngwageng ono wa madi wa 2024-2025 a tshwanetse go itebaganya le go abela dikhamphane tsa beng gae go ntsha ditirelo tse. Public procurement is a fundamental and crucial component of good governance, poverty reduction, and it helps to stimulate the economy. These intentions might not be achieved. Tiriso ya dithoto e dirwang ka thokgamo ke sengwe se se botlhokwa mo tsamaisong ya puso e lolameng ebile ka thusa go hokotsa lethoko ga mmogo le mo go thuseng go tsosolosa itsholelo a lehatshe leno. Maitlamo a ka se kgonege ga re ka se karaela thoko dikgwetlho tsa theko le thekiso ya dithoto. Mme go rarabolola dikgwetlho tse go ka dirwa ka go bulela diphetogo tse di tla kayang maduo a tshepo mo kabong ya theko le thekiso ya dithoto. Re ikemiseditse go direla dilo mo pontsheng le ka matsetseleko ka nako tsotlhe go supa ga e le ruri re tsepamisa maikemisetso a lephata la rona. Change roadmap, our service delivery must be prompt, reliable, and of high quality. In doing so, we will be able to manage ministry procurement with integrity and ethical conduct at all times. Moeteledipele wa lekgotla la theko le thekiso Rre Kabelo Lebotse o ne a supa matshwenyego mangwe a ntseng a kgoreletsa mo ditirelong tseo. Bagaetsho, you don't award a tender and just take it away from a person. This is what is happening all the time. They award a tender, there will be a complaint, and what do? Ga go ntshitswe theko le thekiso e hua motho a bo etse wa mo go ene go te ga dire tiro ka ga tshwanelong mme go sa rediwa mabaka kgotsa gore bothata keng le ha e le sengwe se re se bonang gangwe le gape batho ba bona go hua makwalo go te ba paletswe ke tiro ka jalo re boela tumalano morago. Molao o supa gore o utlwa letlhakore le lengwe gore le ikarabela jang ka molao o mo leta go ntsha mabaka a ka emisang tshwetso eo. After hearing or receiving and hearing complaints, it is quite likely that this might cause you to change your decision. The law requires that you should give that person an opportunity to make representations. Tona Mmusi o supile ha lephata la gago le itamile go hetola matshelo a beng gae ka go baya manokeng mo go ntsheng ditirelo tsa makalana ao. Khomiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Makastrata wa kgotla ya ditsheko ya Broadest mme Lina Mokibe wa hile o tlotsa dumalane le kopo ya lephata la basekisi ya gore ba hitisetse kopo ya bone go kgotleng kgolo ya ditsheko e lopang gore mosekisi wa Samuel Selolwane yo lebisitswe molato wa go tlhakana dikobo le ngwana wa dingwaga tse 13 a patelediwe go tsewa madi go dira ditlhatlhobo tsa DNA. O nkutlwile Thamage wa Bega. Makastrata wa tlile kopo eo ka irile mo bekeng tse pedi tse di fetileng a seka a ntsha tshwetso epe ka kopo eo a tlhalosa fa lephata la bosekisi le paletswe ke go tlhalosa mabaka a utlwalang a gore ke eng ba amanya mosekisi wa Selolwane le molato wa go thubetsa ngwana wa dingwaga tse di ko tlase. Lephata la bosekisi ne la tsa tshwetso ya go tsenya kopo e nngwe gape e ba eletsang gore kgotla-kgolo ya ditsheko e tsereganye kgang e ka ba dumela fa mosekisi wa Selolwane e le ene mo diramolato mme a tsweletse ka go ba sokodisa go ka tsewa madi go dira ditlhatlhobo tse di tla rurifatsang fa a le molato kgotsa nnyaa. Makastrata Mokibe mo letsatsing le o ne a laela ba bosekisi gore fa tsheko e boela fa pele ga lekgotla kgwedi e tlang e le malatsi a 11 ba tsise Mmaboipelego yo o dirileng tshekatsheko mo mosenyaneng yo o dirisitsweng mo go tsa tlhakanelo dikobo go ka tlhalosa lekgotla ka seemo sa ngwana yo. Makastrata o ne a laela gore Samuel Selolwane a busediwe mo kgolegelong.
o nkutlwile Thamage, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Barutabana ba kailwe fa ba le botlhokwa fela thata mo go kopanyeng bana malapa le setšhaba ka kakaretso mo thutong. Se se builwe ke mogolwane go tsweng kwa lekgotleng la Botswana Teaching Professional Council Botepco, Shadrack Botshelo, fa buisa makhanselara a kgaolo ya Tonota mo khanseleng ya ko Abigail Madorobo wa Bega. Rre Botshelo o gateletse botlhokwa jwa go amogana maitamo a bone le makhanselara ka mabaka a gore ba kaiwa e le bangwe ba bagogi mo setšhabeng ba ba berekang le makalana ka go farologana go balwa la barutabana. O ne gape a supa fa puisano e tankana sone tsa go ruta le be le bona gore barutabana ba dira tiro ya bone ka dielo tse le gore di a letlelesega ka melawana kana ditsamaiso tse le gore ke tsa makgotla a ditšhabatšhaba kana mo re ka go bitsang the United Nations. Lekgotla le tlabe le bona gape gore barutabana ba rutuntshiwa ka mokgwa e leng gore o ba letla gore ba ka itepatepanya le dikgwetlho kana le mabaka a thuto a e leng a tlhokega mo bogompienong. Makhanselara ba amogela tshedimosetso ya bothepo mo dikganyeng tse di itebagantseng le go tlhabolola boleng jwa barutabana. Re ntse re na le Francistown College of Education, re ntse re na le Seroya College of Education, re ntse re na le Lobatse College of Education, ke sa ba le the University of Botswana, ke sa ba le tse dingwe tse e leng gore ke the privately owned ya ka Bolinkonkeng le tse dingwe jalo. Mme tse tsotlhe tse ngwaga le ngwaga ba ntsha barutabana. Mme ga ba ntsha barutabana yana, our economy ya lefatshe la Botswana, it cannot absorb barutabana ba botlhe. Mme lekgotla le dule ka mogopolo o reng bona barutabana ba ba e leng gore they are fully qualified ba ka gata se ga bone ba go nna le tšhono ya gore bo ba romela ko mahatsheng a e leng gore a ta ba thoka. Mme go dira jalo go dira gore le yone itsholelo ya lefatshe la rona e ko pele. Lekgotla la bothepo le itamile go kwadisa go fa barutabana ditankana le go ba ruta ka melawana ya tiro ya bone. Barutabana ba gwethile go ikwadisa le lekgotla le gore ba kgone go nna le tswelelopele mo tirong ya borutabana. Abigail Madorobo, BTV News, Tonota. Wetso jaanong re tsena mo kganyeng ya motsoko. Dipaakanyetso tsa segopotso sa letsatsi la mafatshe-fatshe la go emisa go goga motsoko le le segetsweng fa thoko ke lekala la botsogo la lekgotla la ditšhaba WHO di tsweletse sentle bontle. Mogolwane yo eteletseng pele dithulaganyo tsa go baakanyetsa letsatsi leo mme dikeledi kgosi itsile a re letsatsi le fa setšhaba sebaka sa go itsheka-tsheka go emisa go pema mokwa tholo ke gore ona motsoko ka jaana motsoko o baka ditlamorago tse di ngomolang pelo tsa botsogo. Segopotso sa monongwaga se tla tshwarelwa kwa toropong ya Jwaneng mo tsatsing la kamoso. Emmanuel Rapoa Kapego. Bagwebi ba motsokwe ba tsepame go tokafatsa mefuta ya metsokwe ka go farologana go ka kgatlha leitlho le badirisi mo mabakeng a mangwe go raele ba ba iseng ba amane go pele motsokwe. Se sebo se baya segolobogolo banana mo diphatseng tsa go felela ba goga motsokwe, sengwe se se ka kokonelang isago ya bone ka o le turu ebile o baka makoa mangwe ya mmele. Peer pressure is based on our age mates, our friends, and it's easy for us to get. E re ka go le motlhofo go ngoka banana, tiriso ya motsoko e boele sengwe se se diphatsa go ka ama matshelo a bone. We normally like to do something we call being fashionable. Like if you see a famous influencer or TikTok. Re kgona go kgatlhegela go dira dilo tse re di bonang mo maranyaneng. See it as a green flag to doing it. Yaanong se re se dirileng gompieno re ne re di biditse bana ba rona ba dikolo gore ba tla go dira mo re go bitsang re panel discussions ba tla ka maitemogelo a bone se bone ba se tlhaloganyang le gore re le lehatshe re ka ya pele jang gore bašwa ba rona ba se ka ba iphitlhela ba tseneletse mo tirisong ya motsoko kapa ba tswelela ba tsiediwa le ka ha tšhaba hela re tsayang ka teng. E re ntswa bangwe ba itshetsa ka thekiso ya motsokwe fela se se tlhobaetsang e boele go ama botsogo jwa badirisi le setšhaba ka kakaretso ka malwetse a ka hengwang motlhofo ka go ikgatholosa tiriso ya one. Mme jaanong mo bogauging
Palamente ne ya hitisa molao o bidiwang go te Tobacco Control Act ka 2021 o ileng gore one o tla wa gagametse hela thata mme o tloga wa tsena mo tirisong mo nakong e khutshwanyane o ebile o gatellang gore ga gona ngwana yo ga tlase ga dingwaga tse 21 o tla rekisa motsoko ebile o tla reka motsoko o tla bonwang a go ga motsoko o tla ba le kgatlhanong le molao. There is a high rate of youth. Banana ba amega mo tirisong ya motsoko le ditagi mme ba senya isago ya bone. They're destroying the future. We as a country are struggling with the youth. Gompieno re ne re tlhatlhanya ka dithulaganyo tsa go sireletsa bana go ka amega mo bogwebing kana tiriso ya motsokwe. Participants in this industry. Tiriso ya motsoko e tsweletse ka go ama matshwititshwiti ya batho lefatshe ka bophara ka go setse go gatisiwa dipalo tsa batho ba le didikadike tse di robang bobedi ba ba latlhegelwang ke matshelo mo ngwageng. Emmanuel Rapua, BTV News, Jwaneng. Mewetso ha ile gono tsuban se gona sa ditshwantsho di khanke tsa botsona television mo tsatsing la Labone. Ga ba re tswelela go shafadiwa ga matlo a le marataro a babereki ba lephata la dikgolegelo kwa village mono toropo kgolo ga Borone go simolotswe ka la bobedi. Fa bua kwa tirong eo tona wa itshireletso Reka Musi a re kekeletso ya puso go bona babereki ba nna mo matlong a siameng ka seo se ka tokagatsa maduo a bone mo tirong. Terry Makgweng wa bega. Go shafadiwa ga mato a babereki ba lephata le go diragetse ka ngwaga wa 2021 le 2022 mme go tla dirwa gape mo nakong eno ka maikaelelo a go tokafatsa seemo sa bonno. Ditiro tse ga di sologele babereki mosola fela mme di thusa le ba ba mo dikgolegelong go anywa dikitso tsa kago ka jana le bone ba akarediwa mo tirong ya go shafatsa dikago tseo. Dikitso tse di ka ba tswela mosola mo isagong. So sengwe se ke neng ka se ipapile ke gore ke eletsa gore bodiredi ja rona ja disciplined forces bonne mo borokong ampo bonne mo matlong a baakanyentsweng a leng gore le bone a ka tsisa botshelo a ka ba itumedisa ba ka kgona gore le bone a re ga ba tsena mo gone ba nne ka go itumela ba leboge. Ka 2021 ne re ra tiro e ntseng jaana for matlo a mangwe a lona a le 6 mme ne ka leboga thata go bona a setse a kgonne gore a hele ene ebile a dirile ka nako le ka budget e ne e beilwe. Mato a le mmalwa a setse a kile a belwa babereki ba go sa kgathalesege gore ke ba maemo afe e le tsela ya go fokotsa mosuke mo matlong. Just recently, on the 26th of January 2024, we are witnessing the official handover. Bosheng jaana ka kgwedi ya Ferikgong re ne ra abela babereki mato a le 14 mme seo se supa ka fa re thwafetseng ka bonno jwa batho ka teng. Values the welfare of staff members of the Botswana Prison Service. Babereki ba ne ba rotloediwa go tlhokomela mato a ka jaana seo se ka thusa go fokotsa ditshenyegelo tsa paakanyo. Terry Makgweng, Botswana Television, Gaborone. Fare ya go kgola ga di mo anamisa mafoko wa lenaneo la go fetola maikutlo le ka fa dilo di ka dirwang ka teng mme Thato Nthite a re go fetola dikakanyo go ka thusa motho yo tswang mo lapeng la itshololo e kwa tlase go fitlhelela dikeletso le ditoro tsa gagwe. Nthite o na bua se jaaka na bua le banni ba o maweneno le maralaleng ka go fetola dikakanyo. Makore utlwa ke o lebogile ra dipotsane. Mme Nthite a re ka go le thata go bona ditiro tse di duelang madi a botoka mo magaeng go matshwanedi gore banni ba simolola dikgwebo tse di ka ba ntshang mo lehumeng le go tsosolosa itsholelo ya magae. O boletse ga puso e na le mananeo a le mmalwa a diretseng go thusa batho ka madi go simolola dikgwebo. Supile ha go thabolla matshelo a batho ba magae go ka thusa go fokotsa dipalo tsa batho ba ba hudugelang go ditoropong go bata matshelo a botoka. A kere dikgaolo tse tsa bozutshwa ka ha bonang bo monong le bo maralelenyana ga o ya kwa go Boravaste kwa go a tere go tenyana teng. A re change ne le ka go supa gore
ga gona go go teng go potainyana teng ga o na le mo re reng growth mindset dikakanyo tsa kgolo o ka kgona go dira sepehela se o batlang go se dira go sa kgathalesege gore o ko kae banni ba re ba ikemiseditse go hetola ka ba ntseng ba dira dilo ka teng gompieno ka tsatsi ke re tshwantse ke gore re go re robalang gone le gore a gonang teng re tselo go la mensep yone ke ntse le bu re se ka le tsaya ka ntse le bua re le tlotla hela gore gompieno le go ke re le tse tota re le tseng mo tlhogong gore le hoko le re isa kae gompieno ya ntle ke na le ngwana ko na le lesedi ke ke ngwana ko tla rampolela gore mama ga tla go thusa batho ba motse ka go mo go ntseng yana ngwana ke mo tsenya mo legwaheng ebile ba go lo ga bona ko yang go tota thuto e batla gore nka be rutile ngwana a ke re gongwe yo ko junioreng ka gore kana ga o bua o lebeletse go tshimologong ya ko motho na simologa teng diphoso tse ya gongwe di sa le dintsi di simologile ko tshimologong ko neng gongwe o tla o gola o godisiwa sa godisiwe sentle banni ba kgothaditse go dirisa ditshimo tsa bone go lepa merogo ka lehatshe la Botswana le emisitse go reka merogo kwa nte ba kgothaditswe gape go ema dikgwebo tsa mo magaeng nokeng ka go hokotsa go ya go reka dithoto tse di hithelwa mo metseng ya bone kwa ditoropong ke o lebogile ra Dipotsane Botswana Television metsi ya Mangweneno le Maralaleng le kalana la Botswana Energy Regulatory Authority bera le supile fa le simolotse ditlhotlhomiso moroga go begela dingongora go tswe mo bakgweetsing bangwe mabapi le leokwane le baneng ba le tshetse mme go supala fa le ne le seemong se se siameng motshwarela mookamedi wa lekalana leo Re Gift Bakumbi o supile fa ba amogetse dingongorego di le 352 ke gore 358 go tswe mo mafelong a akaretsang kgatleng ga Boruni le Mhalatse. When we say fuel is contaminated, we basically mean that it doesn't conform to these specifications. Either one or multiple of parameters that make it to be fuel have been tampered with, or there may be foreign objects or foreign elements within the fuel that makes it not to perform as it's supposed to perform. So in this instance, with regards to the current incident, there has been a number of reports that came through to certain sites. So far it's about 7 sites across the country where consumers, after purchasing fuel, they realized that the fuel altered the performance of their vehicles, and in some cases their vehicles were severely affected. This led to the company concerned, being Engen Marketing Botswana, realizing that there could have been something amiss with the fuel. And here we are talking ULP 93 or unleaded petrol 93, which is the one that was affected. Mathusa mookamedi wa lekalana la tsamaiso lefatshe ka fa tlase ga lephata la tsa lefatshe le metsi mme Tshepankiao Senya a re dingwe ditsamaiso tsa go aba lefatshe le tlhokomelo ya lona ya dintse di sa dirwe sentle o tlhalositse se mo phuthegong ya lekgotla la kaboditsha la Tlokweng le bana le seabe a re go maleba jaanong go buisana le ba ba amegang go bona gore lefatshe le a tlhokomelwa ebile le tlhokomela botoka jang Tsholofelo Tombale o na le ko puso ya gateletse gore go nna le lefatshe ke tshwanelo ya Motswana mongwe le mongwe fela go nnile le dikgoreletsi mo go fitlheleleng maitlamo ao a go aba lefatshe le ditlamelo disa tsa bonne gareng ga tse dingwe go rarabolola bothata jono lephata la tsa lefatshe le metsi ka thuso ya German International Development Agency le rera go simolodisa lenaneo la go laola dikgang tse di amang lefatshe e le kgato e botlhokwa ya go tsaya megopolo ba kopane jaana ko ofising ya kaboditsha ya Tlokweng. This process ke ya consultation in management and land management strategy. It has been a national project. It's not only here mo Tlokweng ba tsamaya le lefatshe lotlhe le ba bua le the stakeholders ba ile gore ke bone ba ile gore ba na le seabe mo tsamaisong ya lefatshe. This strategy ya re a go nne that alignment ka re itemogetse gore there is non alignment
mo di-developmenteng tsa rona mo tirisanyong ya rona re le maphata. Ba na le seabe go akarediwa batlhokomedi ba lehatshe, dikgosi le ba bangwe bana ba fiwa sebaka sa go ntsha megopolo le go ntsha matshwenyego a bone. Could you please ke kopa gore le tlhokomele di-land overseer le di tlhokomeleng thata ke bone ba ka lefang dinetlane tsotlhe boammaaruri jotlhe le gore ba tsamaya le se ka la ba latlhelela ba le thusi. Mo bogompieko ga re bona lehatshe jaaka mma rona buile gore lehatshe ga le gole go gola population ke boammaaruri go ntse hela jang, mme o tlo itlhelela gore ga go irwa dipatlisiso o tlo itlhelela gore motho a le mongwe o na le disa tse dintsintsi le motho a le mongwe hela. Yaanong a mme sone selo seo ga e le gore go ka seka ga kgathiwa hela gore motho a nne le disa tse pedi di le pedi hela le setsha sa legae le sa masimo. Ba na le seabe bona ba tlhalosa fa ba solofela gore megopolo eo e tla thusa go tokafatsa seemo se se itemogelwang fa go tla mo mererong ya lehatshe mo kgaolong ya bone. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Lephata la itshireletso le itsise setšhaba fa mokwalo o mo maranyaneng o supegang o kwadilwe ke ba Manon Lodge kgwedi eno ya motsheganong e le 23 o tlhagisang ka dikolo dingwe tse go tweng di belesega di dirisiwa go gweba ka batho o sa tswe kwa lephateng leo. Ka jalo lephata la re mokwalo o ga o amane ka gope le lone mme le gakolola jalo gore go na le lephata lepe fela la puso le le bidiwang lephata la itshireletso le molao. Wetsoga re tswelela mogolwane ko lephateng la thuto ko kgaolong ya Kgalagadi mme Maipelo ke senye a re fa o ruta ngwana go tswa ko modingwa boaga motheo yo o nonofileng yo ka thusang baithuti go lemoga bokgoni jwa bone le go godisa boleng jwa dikitso tsa bone. Mme ke senye o buile se jaaka lephata la thuto le ne le simolodisa jalo lenaneo le lešwa la thuto le le bidiwang Teaching at the Right Level TAL kwa Kang kwa Kgalagadi. Nna modingwa o na le ko lenaneo la Teaching at the Right Level le itebagantse le go ruta baithuti go ya ka go tlhaloganya ga bone go na le go ruta go ya ka moalo wa thuto. Tsholofelo ke gore lenaneo le tla tsisa tharabololo e tokafatsang boleng jwa thuto segolo jang mo baithuting ba lekolo la boraro go ema ka la botlhano. For teaching at the right level to happen in Hukuntsi sub gore lenaneo le la atlege ba tsaya karolo botlhe ba tshwanetse ba nna le seabe. Ka lenaneo le re tla bona maduo a baithuti ba ba sa direng sentle mo dipalong a tokafala. Re dumela gore baithuti ba tshwanetse ba sekwa-sekwa mme ba dire ditlhopha go ya ka go tlhaloganya ga bone. And grouped according to their ability. We've been trying different strategies to improve our academic performance because re ntse re leka maele a farologaneng go tokafatsa thuto ya rona ka gore re ka tswa re na le baithuti ba ba dirang sentle mo go tsa mabielo kana metshameko mme lephata la thuto lone le re ka laka go pasa ditlhatlhobo ga baithuti. Well disciplined, but if our results are wanting, we are underperformers. Barutabana ba kgothadiwa go dirisa lenaneo le ka tlhoafalo mme ba netefatse gore ga le phuagangwe mo tseleng jaaka mananeo mangwe a tsileng pele ga lone. Kgalagadi e na le slogan se se reng every learner must succeed. Re na le sekano se se reng moithuti mongwe le mongwe o tshwanetse a fenya mme gore se se kgonege ke gore re se ka ra letla lenaneo le gore le nyalele. To succeed ke gone goreng re tshedise the initiatives like these ones. So nna le nna ke dumela gore if you want things to be done, give it to teachers. Ke dumela gore ha o batla sengwe gore se kgonege se nele barutabana go aga thuto go tswa ko moding go botlhokwa. If you make a good foundation, obviously other parts will be great. Go tlhalosiwa fa maduo mo kgaolong ya Kgalagadi a ise a tlole 70% go simologa ka ngwaga wa 2012 ka jalo tsholofelo ke gore ka lenaneo le jaanong a tla tokafala. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang.
wetso o molotsana go thobisang kutwana sa tsa metshameko me khaitsedi ya ke go sego nkwe o gonefa khaitsedi ya motho dumela Benson ke dumela gore wa tsoga raitso ba re ga kwa jiwa go tlhile rra ke setho sa rona ke itse gona gore le ka bona la rona le tsile tebo go raitso le ntswa gone a sa tswa go latlhagolwa ke magwe fela re itumelela dikgang tse di monate tsa gone gore ka ko Lusaka Zambia o na fiwa yone tlotla ile ya tota gapa di etsele raitso di le mokawananyana gone ka ko so ke tiro entle le ruri go bona ile gore tota ke re ke madua a mantle go bona ile gore o hwa tsone di etsele tsa mohuto re mo lebogisa thata o se tswerere ka tlogare o ka tswalela taboga go a ileng le ga tloga ithuntsa nna taboge ka ba maruri raitso ba tle ba kwata botso mo go ena ba botswang go tase ba bona gore more mogolo go betla wa taola ebile ba tswere gale ba moe ba dire ka ja ene thank you sentse le monana re dumela go le go ntsi mo go ena raitso amen ke go leboge Benson me kere madume we tsotlhe ja sa tlhalositse o fano ke go songwe e tla bonga go nela dikgang tsa metshameko e le tsa botswana tonight ke go re letle tle go di epena go a re tsena mo go tswana re simolole ka yone e supang fa le tsile tebo a dirile go le go tle e le ruri se gantshwane sa rona sa lefatshe leno sa mabelo le tsile tebo a re go gapa di etsele bosheng kwa moletlong wa borataro wa lekgotla la African Union Sports Council wa Regional Annual Sports Awards o neng o le kwa Lusaka Zambia go ya go motisa moko jaaka a ipangetsa go ya go emela lefatshe leno kwa di-Olympic tsa Paris 2024 tebogo offense tlotla ya motshameki wa rre yo gaisitseng yo motlana ga mmogo le ya yo gaisitseng wa ngwaga segole mebaeng o go tshwaretse dintlha le ka bana leo la kokanye la betso semmuso ditota tsa gagwe ke tona banana bo metshameko lengwa o tumiso ra kgare morago ga go ratelwa ke go tsena moleto wa ka bodietsele jaaka na le moleso la ga mmagwe se ratiwa tebogo I'd say it's a big motivation to keep on going and keep on working. ditota tse di a go tswelela dinkgothatsa go bereka ka nata jaaka ke tswelela le dikgaisano motshameki mongwe le mongwe go batla go lemogiwa ga a dira bonte mo motshamekong ope fela ga se tota ya me hela ke le nosi mme ke a rona re le sethopha myself and for the team, you know, because we are in this together and we want to see each other go far. Tabogo tsweletse a go thaba tshameki ba tswa kwa tase go bereka ka thata gore mo isago ba te ba je mohutso wa phata le go phapesetsa folagala ha tseleno kwa godimo. It's difficult because I think the standards is too high now, but they shouldn't put themselves under pressure gore no re batla go tshwana le tsile. Semo se ile kwa godimo se di kgaisano jaanong batshameki ba ta ba ska ba itsenya ka hatase ga kgatelelo ba ra batla go tshwana le nna ka gore e ka re ba sa kgone ba toga ba ithoboga. They're starting to doubt the process, you know, and they will end up giving up along the way, but it's a very long journey. Motabogiyo o henya totatse morago go nna le ngwaga wa 2023 o mona magadi jaaka na gapa di etsele tsa silver le bronze mo mabelo a 100 meters le 200 meters mo kgaisano ya di-World Championships kwa Budapest boshe kwa ka bo di etsele ya Botswana National Sports Commission o phamotse ditota tsa motshameki wa gaisitse wa rre le motshameki wa gaisitse wa ngwaga mahelo ano a beke le ka bana leo la dingwaga tse 20 le tabo le phadisana kwa kgaisano ya Grand Prix kwa Stockholm go kokwanya dintha tsa makgalakga a Wonder Diamond League kgwedi ya lwetse le 13 go tsena le 14 kwa Brussels. Letsile le bako a sena go taboga kwa kgaisano ya Grand Prix kwa Los Angeles, America kwa heditse mo maemong a bobedi a sena go kwadisa nako ya 10.13 seconds. Segolame baeng BT Sport Gaborone. re sa le fo tona wa lephata la banana bo metshameko le ngwao tumiso ra gare ona bela ka re bo motlhanka se tsele sa motshameki yo gaisitseng kwa ka bodietseleng ya Botswana Sports Awards e setšhaba se ne se tlhophile motshameki wa sone yo gaisitseng wa ngwaga wa 2023 motlhanka ona phadisenela se tsele seo le batshameki ba le 15 gareng ga bone e leng Colin Kibina Tsipi le tsile tebogo Ross Branch ga mo go le setlhopha sa bowling sa bome le sa relay sa makawana a 4x400 meters se tsele seo sa ga motlhanka yo na ngwaga tse 10 e le captain wa setlhopha sa boresa cricket e ne e saletse morago ka nako ya moletlo wa ka bodietsele wa BNC jaaka go no go santse go rufadiwa dipalo tse di tlhophilweng. I'm very honored to be gifted this award. I think it makes me feel immensely proud
playing for Botswana, you know, I've done it for a long time, and this is the first time maybe I've gotten something from home that shows that I've been on the right track. I'd like to thank... Ke itumeletse tlotla e supa fa ke ntse ke dira go le gontle mo metshamekong ke la ntlha ke fenya tlotla fa e sale ke inaakanya le motshameko wa cricket. Yes, coming from a sport that is not very popular to win this award, I think it's quite a big achievement, and it shows the kind of support that I've had throughout my career, and not just since the nomination, but throughout my career. So yes, I'm feeling very happy today. Fa jaanong re di garela Thabang Sissinye o tsweletse ka go dira bontle mo go noseng dino jaaka na fenya tlotla ya monongwaga ya monosi wa dino yo ga isitseng wa paka eno ka mafelo a beke. Sissinye wa amogetse tlotla eo fa setlhopha sa gagwe sa Joburg Galaxy se ne se kuka sejana sa bosemega jwa ka paka ya Botswana Premier League ka tla go kgakole ka dintlha. Tlotla eo e ne le ya ga Sissinye ya boraro ka tatelano morago ga gore a e fenye mo pakeng tse pedi tse di fetileng tsa 2021-2022 le ya 2022-2023 kwa a nositseng dino di le 63. Sissinye o kaile fa katlego ya gagwe e ne e rotloediwa ke monokeng ya e filweng ke setlhopha sa gagwe se se neng se itlamile go bereka ka thata mo pakeng eno go sireletsa bomampodi jwa bone jwa league. I'd say God. Yeah, we'll laugh about this, but he makes everything possible for me. On top of that is the hard work that I put in behind the scenes. Ke leboga Modimo go bo ke nnile monosi wa dino yo ga isitseng mo pakeng tse tharo tseo tsotlhe ke di kgonna ka go bereka ka thata mme ke lebogela ke monokeng ya balatedi ba rona le setlhopha sa rona ka kakaretso. Ga se selo se se motlhofo go nosa dino tse dintsi mme ke itumeletse seo go menagane. Which I could have made better, but now I'm sitting here today celebrating again the third top goal scorer award for the third year in a row. So I'll say I'm very, very grateful for that. Motshameka pele yo o nositse dino tse 23 mo pakeng ya 2021-2022 tse 24 mo go ya 2022-2023 mme mo go ya gompieno a setse a tshikintse letloa makgetho a le 16. Looking at the form or the way I've been going on about my game, scoring goals for my club, you know, one will say I would love. Fa ke lebile ka fa ke tshamekang le go nosa ka teng nka itumelela go nosa gape kwa setlhopheng sa setšhaba gore lefatshe la rona le lone ke le direle ka botswapelo. Not to do this, I'll do that for the benefit of the nation. If it comes to say help the nation get goals, I'll definitely avail myself for that. Sissinye yo a dingwaga di 32 o simolotse kgwele ya gagwe ya dinao kwa Pilikwe United ka ngwaga wa 2009 pele a ya kwa Matebejana. Go tsweng foo o ne a go tshamekela Toronto Notwane mme ka 2013 a leba kwa Orapa United mme a hudugela kwa Joburg Galaxy ka 2016. Ka ngwaga wa 2017 o ne a ya kwa Aforika Borwa kwa Platinum Stars le Cape Umoya United mme o ne a boela gae kwa Joburg Galaxy ka 2019 go fitlha mo nakong eno. Katlego Kgakole, BTV Sport, Joburg. Mme ka gore a lo re kgantsa motshameko tsa Botswana Tonight di boela ka tseleng jalo wetso a re bo re kopana kgatijana ka nako ya bofera bongwe jaaka le go dinela ka puo ya Seesemane mme ka gore letlhe a nne boroko mme re tswelele re ntse re thathanya mo mono mogolo wa gore tšhentšhe dikakanyo maikutlo ga mmogo le boitshwaro mme ka sone sebaka tla re bo re lebele ditlhogo gape le Benson Puthego o di badile monate right jalo bogarra. Thank you, Sidibelo. Lo metsi a sha tshologa. Motsana wetso re pele re kgaogana ke bo ke gogola ditlhogo tsa phirimaneng ya Labone. Motsisa Tautona Reslam Batsogwane o kwa Hatsen la Zambia go tsena puthego ya lekgotla la tshomarelo di tsa tlholego la Khaza. Sabe sa barutabana mo go tlhabolole motho se le botlhokwa fela thata. Setšhaba se rotloediwa go fetola dikakanyo mme se inaakanye le mananeo a puso go itlhabolola. Wetso ne le dikalo dikgankga kwa di fela nako ke yone gangwe gape ya bong e le mapifi mo go tseno sebaka re tla bora go hela kwa go ba tepoloapi go utlwe gore a mariga a kokota a tlhwaetse kgotsa re santse re tla utlwa serame. Wetso a re se ka ra lebala a re tšhentšheng la modisa tlharapana ga go le galalwa ga le ya go kgosing a nne kagiso.
madume betsong ka mogala ka sa masala pina ke Pearl Victoria go siame ha re lebella tshwantsho sa lewapi maitsibeng ane supa ha go apogile mo dikgaolong tse di tsa lehatsi leno mme mo tsatsi la ka msorsorso le bo tswa go apogile go iponatsa dibata tsa mare mo kgaolong ya kgalagadi le gare le bokone botlhaba mo mosong o tla ikutletsa go le tsididi mo dikgaolong tsa borwa jwa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kwene le bokone botlhaba jwa magare ga botlhano go go bosupa ko Veda Good Hope le ko Lepepe mme dikgaolo tse di utswa go tla ikutletsa go le mololo tla gatisa magareng ga borwa bobedi go eng go lesome le bobedi mo tshokologong gone ke tla ikutletsa go le bothito le haselelo tlhaka bophara re tla gatisa magareng ga masome a le borataro go gantsi borwa botlhaba kgatleng kweneng go eng go masome a mararo ko Kasane ha re lebella mafelo a beke mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng ka tsatsi la matlhatso re le go bona tsa dibata tsa maru mme ka tsatsi la tshipi go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima go ikutletsa go le bothito jwa magareng ga masome a mabedi le bosupa go eng go masome a mararo ko kgaolong ya gantsi gone sotsore bo thibile ka bontlhabong go ikutletsa go le bothito mme ko kgaolong ya kgalagadi go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ka matlhatso go ikutletsa go le mololo mme ka tsatsi la tshipi go tla ikutletsa go le tsididi jwa magareng ga masome a mabedi go eng go masome a mabedi le bongwe ko Tshobeleng gabe re setse re be go iponatsa dibata tsa mare go ikutletsa go le mogote jwa magareng ga masome a mararo le bongwe go eng go masome a mararo le botlhano ko kgaolong ya legare le bokone botlhaba ka tsatsi la matlhatso re setse re be go iponatsa dibata tsa mare mme ka tsatsi la tshipi go thibile ka bontlhabong ko borwa jwa legare go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ka tsatsi la matlhatso go tla ikutletsa go le bothito mme ka tshipi go tla ikutletsa go le mogote jwa magareng ga masome a mararo le bongwe go eng go masome a mararo le bobedi ke gone go tla mone ke go tshwaretse motswana wetso a nne boroko. Thank you for staying with us. This is Botswana Tonight. Now, the director of DPSM, Ms. Kgaona Macholo, has confirmed a deadlock on the salary negotiations with trade unions, saying this therefore led to the parties entering into dispute. She, however, said they have agreed to go for a